Listen to my commands at all times. Keep yourself protected. Touch gloves. Step back. Da, Žgela je inače vrlo opušten tip, vidjeli smo neke njegov intervju, nije opterećen s ničim, ali ovaj meč, čim je čuo za njega, prihvatio je vrlo rado, kako on kaže, sam prihvatio taj meč. Koliko je se uspio stremiti, to ćemo vidjeti. Odmah lateralno kretanje, finta za ovaj lijevi kik Ilića. Vidi se da nisu ista kategorija, Ilić inače nastupa do 84 kg, Žgela u većoj kategoriji do 93. Odradio Ilić isto neke mečeve u poluteškoj. Sada se spusti u kategoriju niže, ide. Opa, gotovo je, ovo je težak nokaut. Da, našao ga Ilić, bacio se jako Žgela s tim desnim krošeom prema naprijed, propao, izgubio balans. Odmah je Ilić, koji ima jako dobro kretanje, bio na svojim nogama, vratio brzi lijevi direkt čisto u glavu i nije bilo povratka nakon toga. Jednostavno, tehnička superiornost je u ovom meču bila previše za Žgelu. Evo ga, čuli smo Ilića, ovdje je došao do i komentatorskih pozicija. Moramo vidjeti još jednom ovu poziciju. Da, čak je ga uhvatio u pokušaju bacanja kika. Da, zapravo ovaj, pa rekao bi čak prednji direkt da je tu. Ne, zadnji, lijevi direkt, da, lijevi direkt. Brada, da. Izgledalo mi je kao taj. Dogodilo se u sekundi. Da, to je taj udarac. Evo, još je ovaj završio priču. I to je dovoljno, koliko mora biti, koliko je precizan udarac dovoljan da riješi priču. Nisam iskreno vidio, gledao sam borbu, nisam gledao ovdje na ekranu, gledao sam tu, a točno ispred nas su ova vrata i nisam vidio taj trenutak, ali sada mi je sve puno jasnije, sve se odigralo doslovno u sekundi. Čini se da jako puno. Evo još jedna prozivka. Ja mislim da to je već Miran Fabijan ima nekoliko borbi. Da, tu su organizatori uspjeli, mislim da će doći do nekog obračuna, ali stali smo na verbalnom obračunu. Puno se prašenje podiglo nakon prvog meča Ilića i Fabijana. Ilić, koji je ušao u meč kao favorit, kao iskusniji borac, je zbog ogromnog pritisaka Fabijana jednostavno nije mogao pratiti to, izgubio je prekidom. Vuku se neki repovi iza tog meča, da li je bio Ilić potpuno spreman ili nije.